Достор, бизде сонун жаңылык бар. Элчи Вигеринин мырза. I'm delighted to announce that the U.S. government has doubled the validity period of tourist and business visas for citizens of the Kyrgyz Republic. That means that starting today, tourist and business visas that we issue will be valid for 10 years instead of 5. Кыргызстандыктар эми Б1 жана Б2 визаларын 10 жылга ала алышат. That's not all. We've also eliminated the $20 reciprocity fee for tourist and business visas, putting some money back in your pocket. Сонун, бир гана Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн туристтик жана бизнес виза $20 арзан болот. These changes are all about improving services for the Kyrgyz people, making travel easier between our countries, and strengthening our bonds. Америкалыктар менен Кыргыз элинин достугу мындан ары да чындала берсин.